መጀመሪያ ዝም በይ በእናትሽ ልጅ አባት እኮ ነው ይኸውልሽ እሱን ታፍር ደግሞ አሁንም አታፍር ዛሬ ምከኔ መጣሽ ሲጀመር አንቺ አትፋጭም እንደ ምን ነው ምሰሪ ለምን ነው ምን ይበቀደ ጥረሽ ማካለ ቀደም ስላማንተ ነው አንተ መጥቼ በማታወቅ አንቺ ባንቺ ቆይ ምን ነው ችግር ቶሌ ወልቲ ደብኔ ጅራ አከም ነጋ ከሰኒ ነጋ ጅርቱ ወርፍቶኒ የሩሳን ቲዩቢ nagaan kiyya bakka jirtanitti baay'atee isin akka qabantu akka nagaa qabdan hundumti keessan abdii isin irraa qaba. Har'a maaliin nu dhufe jechuun dandeechanii wanti har'a isin dhufe har'a sapiraayiziin ta'an jedhee yaada. Maalidha sapiraayizii jettanii kana dura jaalallee xiyya takka ture baay'ee isin hin beektanii isis beekudha. Akka tasaatti jechaadha yeroo darbee. Dubbiiwwan tokko tokko keessa osoo dubbii waliin hubatiin jechaadha haadha manaatii wajjin haala isaan ittiin walitti bu'an tokko illee jira. So maalidha namni laayifiin dabarsaa miree kana dura jechaadha osoo haadha manaa godhanii nan duratti jechaadha wajjin jiraachaa ture hedduu takkan jaaladha garuu egaa isaan himuutu haadha manaatii illee wallolle bakka wallollaan bakka mucayyoo sunillee natti bilbilaa turte ishiin hin beektu garuu bakka walitti dhufuu qabnaa. Jaalala dabarsine isaaniis wal hordofuu qabnaa naan jennaan mucayyoon taan illee jedha jechuudha. Ishiillee asumarraan har'a isin barsiisan jedheen abdii qaba. Ishiillee dheengaddanatti aarteer ta'ee ta'inne beekaa isinis hin beektan jedhee yaada. Garuu ishiin akka jechaadha dhiifama naaf gootu har'a abdiin qaba kaamee har'a waamee tanan dhiyoo dhiifama kan naa gootu taate jaalala dheertuu jaalala mi'ooftuu wajjin dabarsen ture. Garuu anillee akka tasaa ta'e akka jarjarrii ta'e jechaadha. Urjii wajjin jaalala jalqabeen ture. Walumaa galatti isinillee asumarraan jechaadha akka ragaatitti akkana jajjabeessitan yookaan immoo ana bira osoo jiru kan jiraatu ta'e ani dhimma akkasii kanaan jira waan ta'eef jechaadha. Maaliif dhugaa yeroo tokko tokko jechaadha bakka bultii keessatti jechaadha maaltu jira seetan yoo wal hordofuu kan waliin hubannoo kan taate. Garuu maalidha wanti kuni kan ta'uu qabu silaashiin hubachuu qabdi. Hundumattuu isinis jechaadha haala kanaan akkanaa hubattaniin abdii isinirraa qabaa. Isinillee immoo komantii keessan laallee jechaadha deebii keessan illee akkasii jechaadha viidiyoo dafee akkasii hojjedhu isinis komantii akkanaa keessan abdii isinirraa qaba. Walumaa galatti mee mucayyoo ta'an illee nan eegaa ishiillee asumaatti wal bartanii. Meeshirraallee mootu jechaadha. Sapiraayisii akka waliif taanu yookaan immoo akkamitti akka dhiifama waliif taasifnu akkamitti akka na hubatte yaada yeroo ani xiyyaatti gaa. Ishiin maal akka jettu maal akka ittiin naa dhuftu hin beeku. Hedduu takkaallee na sodaachisaa jira. Dhiifamas waan naa gootu natti hin fakkaatu yoo dhiifama naaf goote immoo shaa waliin jennee akkasii waliin taphannee rabbi hundumattuu hamtuurraa qabuun jedha. Nu duuka bu'aan wajjin taa'ee isiniin jedha. Ishiin egaa ammasitti. Isinis walumaa galatti jechaadha viidiyoo kana agarumaa akka daawwattan akka wajjin taatan abdii isinirraa qaba. Hedduu takkaan hordoftoota koo dhugaa dubbachuudhaaf akkan isin kabaju akkan isin jaalladhu hin beektanii kana dura jechaadha karaa yuutuubii kanallee hagana mara jechaadha as babba'ee isin jiru yuutuubootuma namoota irratti ta'e mara jechaadha. Yuutuubii kiyya kanallee akkanaa jajjabeessitanii abdii isinirraa qaba. Hundumattuu eegan jira. Shaa jedhanii eegaa jiramee bilillee xiyya kan maal akka ishiin jettu kan amma walumaan laallamee waan ishiin jettu na duuka bu'aan hordofaa isiniin jedha. Yooyyaa welcome. Come. Nagaa jirta. Maal? Karaa qallee fuula kee fataa gadi maal taate? Bakka wanti hin dabarre hin jiru ni darba. Mee dura nagaa jedhee hordoftoota kanaa jechaadha. Mee wal baradhuun takka. Wal baradhuun dhiisi bakka kan darbe har'a bakka zanaa fataa jedhi bakka hin darbe wanti hin dabarre hin jiru waan ta'eef jechaadha. Mee hordoftoota nagaa jedhi. Ishii hayyee hordoftoota keenya akkam jirtu? Ishii maqaa kiyyaa Meeriin jedhama. Mee wajjin laalla waqtii haasoo. Ishii qotaan bakka seenii ofirraa wanta wajjin dubbanni jira baay'ee fuula keerra. Akka fataa gootuun abdii sirraa qaba. Maaliif namni deemsaa keessatti beekta chaalenjiiwwan baay'ee keessa darba waan ta'eef jechaadha. Atis kana mootu ni hubattan jedhee yaada. Yeroo darbe ani sibichaa miti ani hamma akka kootitti jechaadha.
ዋሂዱ ገዴ ጅረ jechuudha. Dogongorri kiyyaas immoo hamma mana akkasitti dhufnee wanni jechuun qabnu ture. Faayidee halangiin akkuma jirutti ta'ee eeshi qaxxee bataan. kun ሳስረዳኝ ነው ፈልገው ምን አስረዳሽ? አሁን ካሜራም እንኳን አስፈልገው ነበር እናንተ ማውራት ነበር አካስ ያለ ድንበይ ይችላል ያለ ድንበይ እኔ እኮ ቦድ ነው አሁን አንተ ጋር ይሄን ሁሉ ሰዓት ይሄን ሁሉ አመት አብሬ ያሳለፍኩት ግን ይሄን ባውል እንድትፈታ አሁን በቃ ድንገት ደግሞ ቤት አነም ባይዘ ይሽላል እኔ ዘራራ ከባታ ተከሚየቱን ይችላል ሰሙዱ ማይዛት አማኑን ስራ ነው ከሙ ይነማን ታማይሽ እኮ ያላማንኩም እኮ አንተ ልጅ እንደሆነም እኮ አላምነው እሺ አንተ ነው እውነቱ ቻዳ አቲ ስሪ ደባይዞ አኔ ዶጎንጎሪ ትያ አከሲቲ ገራ ስብሳቢት ጦልፉዴ ሲየቻዳ ሐላ ሰኒን ሲያሶፍሲሱስ ወጅን ትሩንልን ባይዞ ኢንቱሬ ማሪ ዳፊ አረንለ አሪ ሽዱ ተካን ቀባ ገሩ ወንቲነ ከሰ ደጋሚ ማኒ ጃላላ ወጅን ደበርሰ ኢሳ ያለቹ ስራ ይገማል ጃላላ ወጅን ደበርሰ ነሳን ጀቻ ታሪቶሞ ቻዳ ሜያ ተካ ከየት ጀቻ ሙጫው ኢልሜ ገራዳ ቀባ ጀቴር ኢሳ ሰን ሜያ ኢነማንታ ኢናመኑ ነማንታ ሜ ኢናመኑ በር ኢናመኑ ዋን ኢናመኔፍ ሲቢራት ለሚቲ ከናፉ ዋን ጅሩ ዋን ዱጋይሳ ነቲ እውነቱን እንድትነግረኝ ማለት ኦኬ እውነታውን ነገር እንጂ እኔ ስላላመንኩ ነው ስጠራኝ የመጣሁት ገባ ካሜራ ምንም አያስፈልግም እውነታውን ነገር አብረን እንድናወራ ነበር ስለዚህ እውነቱን ምን አለ መሰለሽ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ተጋግሜ ማውራት አልፈልግም ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ በእርግጠኝነት ማለት ልጁ የኔ መሆኔ ማለት ነው እውነት ልንገርሽ አይደለ አብሬም ላድር ይችላል ገብቶሻል አይደለ እውነት ልንገርሽ ከውስጥሽ ማለት ነው ቅርታ እንድትይኝ ነው እሺ ግን ማለት ነው የኔ መሆንና የኔ አለመሆኔ ማለት ነው እናት መርምር ከፈለግሽ ማለት ነው ገብቶሻል አይደለ ከዛም በኋላ አሁን ቅርታ በይኝ ነው ገብቶሻል እኔ የወደድኩሽን አንቺን ከማጣ ቅርታ በይኝና ቅርታሽን እዚህ ጋር ዛሬ እኔም ያለኝን ፍቅር ላንቺ እየገለጽኩ ነው ያለሁት አይደለ በዚህ አይነት እንድትረጂ ነው የፈለኩኝ አትሌት ዲንፈማ ተናጉቱን ሲበርባደ እና ተካሞ ወጂ ወንቶት ወሊን ደበርሰን ሳንጀቻዳ ወሊን ሻጀቹን በርባና የበርባችሳተ ስርባለሲን አፈራ ማስርባን በርባዱ ከናፍ ሻት ጀዴ ስርባት በርባዱ ወንቶት ሲበርባዱ የበርባችሳተ ኮኖ አባቦን ለአዝራ ከናፍ ከናራ ኮንለ ከናንተ ቃ ጉዳን ቀቡ ከናፍ ከሲቲ ሰርፕራይዝ አልጎን ይችላል ይኸውልህ አሁን ማለት ነው ስለ ትናንት ስላለፈው ስለተፈጠረው ነገር ሳይሆን ማየት ያለብኝ ስላሳለፍ ነው ጥሩ ቀናቶችና ፍቅሮች ነው አይደል እና እንደውም ቅድም የሆነ ሐሳብ አስበ ነበር እሺ ዘፈኑን ዘፈንልኝ አንድ ዘፈን ዘፈንልኝና ዋው እሺ ለማንኛውም ተቀርታ ያደረግችልኝ ማለት ነው ለማንኛውም ተቀርታ ያደረግችልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ገሩ ኢሰሬፉ ጀተሰን ጀቻዳ አነም ጀቻዳ ጃነን ተኝ ከኔ ሰበን ወይታን ከዘዱበት ደብ ነከይ ተገገረገርቱ ሙዚቃ ከጃለቱን አብዲ ዘራቀባ አዬ አሜሪኮ አመካ ጎራ ከሰሩት ቀረጡቶ ኦልማንኬ ቱልፋቴ አናፍቴናፍቶንቴ ረኪናከፍ ገደዶኮ አናፋና አርጌቴ Adofuna sempu wapu singo tubus bebadu sile ansini hirampatu ulmanke tulfate እናንተ ዛሬ አንተ ትንሽ አታፍርም ዛሬ ያውነክ በቃ ዳይመከ ታራከ ሰጥቃባጥ ያከሱ ጅርታት ጭራሽ ደግሞ መንገድ ላይ ቆመሽ ነው ምን መስራት የሚባል የለብሽ ምን መጣሽው ምንም መስራት ማሚስታ ምን ነው ዛሬ እዚህ ምከና የመጣሽው ሲጀምር ያጥፋችሁ እንደ ምን ነው ዛሬ ለምን ነው ዛሬ ምን ይየበቀደላ ጭራሽ ናካለ ቅድም ስላማንኩ ነው አንተ መጥተህ ማታወቅ ነው የሚያስጠላኝ አንቺ ቆይ ቆይ ምን ነው ችግር በከሚልቲ እጀደ ሁንደ ደምታ ማለት ከደሩ ኩን ምን ነው ችግር ፎቶ ዱባርቴ ጅና በቃ ከሷ ጋር ወዳታለሁ እንጂ ካሜራ ደግሞ ክሊፕ ቀደሙ ቀረጻ ቀደሙ እኔ ስለመሰለኝ ነው ቅድም ማብሬ ለማንኛውም ጨርሰሽ አንቺ አይደለም
አንቺ ለምን ነው ቆይ ሞ በእናታችሁ ምን ችግርሽ? እኔ ሚልክ የበከረገጠው እንደከንደ ነው ማለት ውስጥ እንግዲህ ወራ ኮብረት ይፋ መናፍ ወዳታለሁ ላገባት ነው ሰርግ ላረግላት ነው ምን ትፈቅዳለሽ? ልጅ ግን በወዴ አንተ ሌላ ሴት ነው የምታገባው ጭራሽ ልጄ መሆኑን ራሱ አላውቅም በቃ አላማከረ ጭራሽ